Kardom penibeltar jigtha penibeltar than bang phi niliputi materon pi aprangsi beltang ton pen chipajil midam de aprang pra beltang kung pi arjigtha Karlitang sumila ronghang pi phan nilip arada tum thur pak pen kache song thu Karbi dorbar troknar kebra hini angdeng ke chok katalon padopon ASDC song tum mithanga sai hemalong pherang ke mai ke phapon Nilip constituency ke parlo oklang char arongalong kiduk alamo Beltang kung pi arjupon dada phit puthor beltang ton pen chipajil midam sina Kalitang sumila rohang pe phan aho pera kang sai palong vek nang ji posi nile barat tum thurpak pen kachesong padopon Lakhain koira pho nilip MEC constituency ke parlo chuki hala mission towar krong thom kachetok adim pen kilometer plian adaka he lokarli tang sumila ronghang pi phan justice vivek nangjipu kachesong ke hang kataram pon pen akeng pen kedam bangso along sujit timung KSA ke claim asong japo abarim bilison terang KSA claim barim chesong kiri ingti all nilip student atum pen japon Lapuson si Karlitang sumila ronghang pi lokacharli donjipu amen pen aron re pen Prakash Chandra Bor Thakur lapen asopo Nayan Jyoti Bor Thakur atum Karlitang bongso sumila ronghang pi phan kachenek kaholo lapen kelang rempen loksi apran armudderlo Lapuson pini nilip arat student atum khai jati chipu pepin pen lapen arni arve matha thepin pen kachesong dun ington dun de Lapen anparta Prakash Chandra Bor Thakur atum poso so atum aphan lapuan det piang kang kachesong along par ompluk aphike kokthat pipon petik ke nitum nilip arat atum kachesong ington pon thek thek puta hangtaram pon Today we gather here to seek justice and to pay condolence for late Sumila Rohangpi, who was sexually assaulted and raped and burned alive. So we demand justice for late Sumila Rohangpi. We demand the culprit should be hanged. So no justice, no rest. We want justice for late Sumila Rohangpi. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. We want justice. Justice. मेरे जितने भाई हैं मेरे साथ जो आए हैं मेरे दोस्त सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज सभी ने समय निकाल के हमारे लिए आए और हमारे जो सिस्टर मेरी जो बहन है हमारी जो सुमिला रोहांगपी है वो उनको जो मार के चला के ये किया उससे हम बहुत दुखी है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ऐसा कांड किए उनको जल्दी से जल्दी फांसी देने की हम कोशिश करते हैं और पहले इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब भाई है बहन है जो भी बाहर रहते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर आ जाए और कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाए हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहे और कभी ये ना सोचे कि मतलब गार्जियंस को भी मैं कहता हूँ कि आप दूसरों के सहारे अपने लड़कियों को मत भेजें लड़कों को मत भेजें आज लड़की का हुआ है कल लड़का का भी हो सकता है कौन जानता है कब क्या होगा और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माननीय हमारी आसाम के जो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं आप तो अपना रिजल्ट पा चुके हैं पाए हैं और उसके बाद आपको तो हर चीज़ मिल ही गया लेकिन हमारी जो बहन है उनको न्याय अभी तक नहीं मिला Lason son a kes ke e pranga velo pulitum pun e ba guarantee piun e mate pitek he mo ke injir pone e don pone ra pone e sopo e supi mo ko ma phantong la son thak thak si ke choklem pone
lasi laso kacok klem ke pang ton dia pan hala kacok klem back a culprit, the culprit must be hanged until death hala bang lo tum di mana ni lason lo pula tangte monon pe pusame alang tum ke klem dia pan awar sai long bompo jong si pa jok plot long te lasi law and order aron IPC section 302 pen chenglok la pan law IPC Indian penal code pen kwano ne la pan pilo boy pit pustame non puta ilitum justice long lelang lasi mo ke wang jilang ani la anso se almo ilitum kacetong pen ko sonsi e prank ke wang ji ilitum a future ke messenger pan ma ke ilitum youth owe krimiatum si che song pon nang kok Ingding sari kuri rahini Karbi darbor mahang ke thek ani katalon pon আৰু নিভাই কে থমাৰনি কাৰ্বিয়া দৰবাৰ ইংডেং চকনাৰ কে ৰাহিনী কে চকাৰনি আলিৰালন পেন কাৰ্বি ৰিচোৱা দৰবাৰ আছাই হেমালং তালন পন জাইমেক আটেং পেনাদা পৰফাই সৰকেপ আপৰ কাৰ্বিয়া দৰবাৰ আসং আলামা কাৰ্বিয়া দৰবাৰ আমাইফু মংগল সিং বে পেন্সি লামা ইংথুৰ পন পুথত পৰফাই সৰকেপ ৰাজতিমা পৰপেন খায়নক বিয়াতুমা ফান চিকেমো পন পুথত পৰফাই কেপা পৰপেন কাৰ্বিয়া দৰবাৰ আমাইফু মণ্ডল সিং বে পেন মে চিপা হেমফু পনসি ৰাদামাই পি পামান পন Gabangso rat amai pialong alohi sarpo amanpeng Karbia dorbar kongchon bang barim bidya sing rongpi manpeng alohi amanpen Karbi lamet amai phu kedinat rongpi kongchon bang Liladhar teron kanchas dikom amai phu ajit timung kongchon bang sing timung Karbi risodor bar amai phu biman kro kongchon bang gotom rongpi Karsa amai phi kungri timung piatum chetong don Karbia dorbar asong kepang tang ponthuji lapen Karbiang long along asai hep aparman long le kepalong japan sai klempon bom lopusi Karbia dorbar amai phu Mondol Singh bepen pherangke toma thengno nang pachini don News Desk report News.News Karbiang long Laswa Karbi Dorbar pensi Karbi Anglong so ke Mikir United Mikir and Okasar Hill District ka manage paham putin Samson Singh ti Sarsing Teron Habai penako dulang dolo dak sot ne yula western na thu longsodar ali masakathar nihang rong phar lahai do hai amen ka unelo do nang non mat Karbi dorbar aroarim wan bago no maka aroarim nil tum sing selang panen nil tum tan no sya sedeng ulo tarik hang siklu suri income suri ko ka koyan ka sim tela sob khang ke malon ASDC pen dipu methang sai hemalom pherang ke mai padopon আৰু নিভাই কে থমাৰনি খাসাম পৰফাই কে থমে ASDC pen dipu methang asai hemalong pherangke amai padopon Labang so perangki amai long Assam Assembly ang khoya bang phukang bai ang theke paklang ponalong ASDC asong pen ilong nat adim ta hai dong de dedlo KY phit sitami lakilong ana wot ke ahok pen handbrake aning ke hang la pen alang litum phan ke tangka pen ta namonia wot atunglo la selang litum phan ASDC party kiri pipen kachoroalam thet bajar pon ASDC party pen ke election le rem det pusitami kache song ke ton pon pe ASDC ke pangtang ke chenga hot ke bang pharo isita avi sitame ke claim ke dap chepadu pen aphi ke Karbi Autonomous Council la pen Timhasau Hini District Longpho MLA MP la pen Rajya Sabha MP anta chepahai pon unlo non ke ni tumalong bangsuri ke dolangla si arjap thipen rat akemang chun chetik an ke chesong ington pon pe APHL sia long ke ether thep water avelang none phong le do pusitame mo phong ke akaprek ahot ke chum det hai puta pherang ke mailong ASDC pachathang chunbang Daniel Teron pen paklang pon Pherangkia Mailong ASDC Dun Mai Phu Sona Singh Terang Dihin Chunbang Sonjoy Kiling Hem Singh Tisotum Chetong Don News Desk report News.News Karbi Anglong The Central Committee of SCC is meeting tomorrow at Tifu to make political post-mortem of the election result. Hello, I think press statement. Kami nilito ba ng tigo? Makanlahaya to hello. Poisa panti refuse to do. Lapan halapu ruling party pun piatuman bangke they have accepted money. Tangka kan accept lah. BJP kan nengin dok pada langsung tu. Sta council duga apa? Council lah langsung. Kado kita cuak kading. Karbi Anglong menyentuh sa konteks kita. Nasi kemarin si council lah langsung kibang mah. Kalau teman kaperen sungtung. Kaisi efek.
Lakhain ko rapon nilip constituency kapalo oklang chala rong along sorkar pen kilong dun awal sa ki dure ajane rong asortum kaningri. Oklang charong kedam tangan ningkan kresor kebra troksor kebra pon ningkan malong pensi rong chokim ponlo pon tahadak kedoarat aprang kedon thong kebra kobak to non pingi arni anta miri ngavelang solar tawe kachelenga towar ta mesenawe PMAYGI hemso edon metsi kilong dun lapen pura katar LP school ihume do lata do jongjong pangram susi pamandet hata keto arara tumpen kachoning ripon ke non prapjin pen lapang so oklang charong apan ingjen sora warsai nang pipon tapusi choning ripon pado nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong Pinia belta la pansi kantong lo do me thak me kardom.